Kalanganan kupurkaras mengkok may gachin kong kamay sang radio Pohnpei radio V6AH Kalanganan sa na chain station ang sa stage minicheo mon club tayo niyan so macam cheban gachin muangi out of sa na chain program ko santian Rahnwet yay programin Kadkadaur Mitch Bansang Tigan Casiano Nenes. Iyang o katalelian na ito. Mailkas na sa pulmachal programen Kadkadaur and Rahnwet magkakaw nagtapuan yamen sa wasta kaway tong child solang kan chorus. Aritigan Casiano Nenes mapampapaw sa wasukupurakan chorus ong nan sa pulmachal ransarawian Rahnwet sang nan momotso and St. Peter. Tay patuan kabagap, wa tay lamalam sarawi and baweti tay duwatakan. Nyamarin sa una ongin sarawi amen. May sa med manaman, kisa-kisen sa bulong ikupur limpok, kin siksang tulul soang koros, menan kabet trakan, kin patuan inangi teanan. Dari kong kacin kainanegla, at tungol na malang koros, ubil at tungol na nanti koros, at tungol sabungkan, ubil luwatakan, and ter kalwatela at poson, te ireti sangkit nan pagod, na komkin kacin inokiyang kitero. Aimat, na sa patawan pagiremi, ni maranat kaong Jesus Christus. Masanan kot sang nan Romal sarawi and mati. Na masani
Yesus lau mangia ta beson usibionger nan imoten apps palan Galili. Yesus absurd kacin kausan nan Nazaret we kacila o kacin kat Kapernaum. Kani we memi ni oror nan len Galili. Duman iraben Sabulon o Naphtali. Met wia when waita me sogop aise akobata near masani Sabulman Sabulon Sabun Naphtali near kolang seto palio sordan Kalili Sabun men ligikan Aramas begin mimi nan rotorot Raban kilangata marain lapalap Maraino ban takar railakan begin mimi nan rotorot and mela. Sangni anso me Yesus kajin tabiata kapabaran ki sabula me patag masani kumai kolula walya kapala Wayne court karanto. Rane Yesus kat kola pon oror and len Galili. Eap kajin masanya ta soset riaman. Rian Simon meatan ki Peter o rie meatan ki Andrew. Ira lalait ki arawuk nan leo. Yesus ragatin masani yung ra. Kumakoto yang iela. Yapan patagi yang kuma tuan laiti aramasakan. Nye ansote ira piligiti arawungko o yang ala Yesus. Ni kacin tolula wasao apil masaniata pil Korean saints o son name sabati putra kriyaman. Irayang arapapao minipon waray potro onone aray ungkay. Yesus eragatin malipira ni ansote iray mentakila samaraw o waray potro ira ap yangala Yesus. Yesus eragatin kansili nan kalilipon. Kau sili nan sinabukagan and mensusagan kakabaran ki Roma and Wayne Court o kamkamawiyala saman somaw o liwat koras ren aramasakan. Aimat Romaw na tayo Jesus Christus. Nan Romaw ramot ni Jesus mangiata meson usipyonger nanimatan ap tolulak Galili. Yesus so kacin kausan nan Nazaret kaya kacila o katkat Kapernaum. Kani wew memimi di oror and len Galili. Yesus kacin tabiata sabun metator and lokisili Romaw tuan Wayne Court nan sab akan metapiloti pan Manaman and Wayne Assyria ye Sabulon o Naphtali me wiyala sabun Galili. Ye nioror wat me Yesus katin Pwuhng soset riaman Simon o Andrew iralalait ki arawung nan leo o lukaira and itawela we apan patat yang ra tuan laiti aramas. Nia katin tolula ebil masaniata Korean Nayang arapapaw unone aray ungkay. Ye son o saints nin sabiti. Ea pilugaira en pil itawela. Niyan sote iramentagila arapapaw o itawela Yesus. Lupukat me uyawi yung old taman wat uya makit and posan lol
rem all taman pukat. The koneng kailen bil tuete yate pan alasan. Yei rail me taman pukat me tepin poson la oitawela Jesus. Simon Andrew son o Saint. Me taman pukat kiyang cahil kalmang mau. Jailan pil itawela kauno ni posalon o mayroon kiyang kauno maurtay unsa. At jay lalapot pan karing jay nan maur sotu. Sa pulman Jesus tatog ang patag, kabarak o kamaw. Wood wiyala tatog and Peter, Andrew, James o son. Rahnwet, kitay sosoki tatokote. Rahnwet, mumotsokin kabaran ki tuan Jesus, yeyi na kamarain and kamo. Okin alasan, sa pulmen Jesus wan koronoko, o uselate aray tato. Pwe Rahnpukat, niyete kapal and rotorot nan samba. Karasabe kailok kam aramas pirap maun sarsiwet dengar meo o somtaikan nagan karyang aramas amen nan rotorot. Jesus masani may kolula o ulya kabala o wayne court karanto. Ansok search chal bangkasyong nan kamatup saraw. Ar kapakapeo mabawalianti. May nga Jesus, iposon mo kumkachkach nan sakramento an kamatup saraw. Ibakong komoy mon me koros o inangi komoy an kachlong nan ngani. Pwekya iso chaka kasamo komoy nan sakramento an kamatup saraw. Anso wach ipaku komyen kachlong lalay ni balingen. Tuwacha omu kachyar lalay, ibacheng komu sang lalay yunsak. Komter mo itong yan salongasang komu. Amen. Jai Patron Kapakap. Main course sa mate manaman, kongkatin kubre wa maur kap, na kongkat kiyang kito, and kin kalaw tela tungon dimbak, obil kapayang kit peren, and sabal mo way. Aimet na sa Patron Pagiremi, imoranat kang Jesus Christus. Kubrangon court manaman, ni moransang ona Rohng Souwi.
samba Baby me masani Ngay sarawi banggan wayu Niyong balela pa Kola gulong boso Niya katong samba Baby me masani Ngay sarawi banggan wayu Niyong balela pa Kola gulong boso Jai lang kakanti Dori at nang maki Mekati ang samba Kamau insak Jesus seros and gods When that kami yang ay Ano baca bakso ju Kalbini me koros Kotep sabay sangi Weranan kau no karando Kiyangu Rasul Dengan dewedi Kalbini me koros Kotep sabay sangi Weranan kano karando Akan kakiyangu Rasul Dengan dewedi Jai lang kakanti Dori at nang maki Mekati ang samba Kamau insak Jesus seros and gods Find that kami yang ay Ano baca bakso ju Jai lang kakanti Dori at nang maki Mekati ang samba Kamau insak Jesus seros and gods Find that kami yang ay Ano baca bakso ju
Mày mê alo tay bên có mò
Nhìn bạc lên Giê-xu sát con, ghi về đi sang Pwuhng, ghi đại lên có gà đi có đi, ngắm mắt lên Giê-xu sát chân chân con. Nếu tôi chẳng đại tôi đang đi bên cạnh con một kỳ của các con bên đi đại tôi yên hoa đi bên con. Nếu tôi chẳng đại tôi đang đi bên cạnh con một kỳ của các con Rohng đi trên đất Kadkadaur, cùng hai lần của tôi đã đi qua